L-Europarlamentari Laburista Marlene Mizzi ippreżentat mistoqsija dwar it-tariffi eċċessivi li qed ikunu imposti mill-linji tal-ajru low cost fuq dawk li jagħmlu użu mis-servizzi tagħhom. Mizzi staqsiet jekk dawn it-tariffi imposti fuq il-klijenti biex jibbenefikaw minn servizzi li diġà ħallsu għalihom imorrux kontra l-liġi Ewropea. Hija qalet li minkejja li l-linji tal-ajru low cost kellhom impatt pożittiv fuq l-ekonomija Maltija, dan ma jtihom l-ebda dritt li jmorru kontra d-drittijiet tal-klijenti tagħhom. Il-Membru Parlamentari Ewropew temmen li l-penali meta jerġgħu jistampaw il-biljett tas-safar huma eċċessivi u abbużivi. Dan minħabba l-fatt li ħafna drabi il-penali tkun ogħla mill-prezz tal-biljett innifsu. Preżentament, passiġġieri li ma jipprovdux il-biljett stampat qed ikollhom iħallsu 70 euro biex dan jerġa' jiġi stampat. Marlene Mizzi qalet li l-passiġġieri tal-linji tal-ajru għandhom jibbenefikaw mill-istess drittijiet, irrispettivament li ma linja tal-ajru jużaw. Għaldaqstant, hija ma tarax għala ċertu passiġġieri m'għandhomx jibbenefikaw mill-istess drittijiet. Hija temmettejt li dawn it-tariffi huma eċċessivi u għaldaqstant se tkun qed tistaqsi lill-Kummissjoni Ewropea biex jinstab rimedju fl-inqas żmien possibbli.